College Residence Hotel. Ljeto 1980. godine. Na 11. katu ovog hotela bio sam iznajmio malu garsonjeru i počeo učiti engleski jezik na obližnjem univerzitetu Columbia. Ovo je 110. ulica, koju još zovu Cathedral Parkway. Ja stanujem samo jedan blok sjevernije na 111. ulici između Broadwaya i Avenije Amsterdam. Ovo je jedan od pola tuceta dućana koji su otvoreni u mom susjedstvu svaki dan, 24 sata, po noći i po danu, po zimi i po ljetu. Vidite da nema ni vrata na njima. Ovo je Broadway i 111. ulica. Kad dolazim kući, obično fućkam svojoj djeci uspavanku koju sam za njih napisao dok su bili mali, koja se zove Nuna Nuna. Samo je oni znaju. Prvi obično na prozor istrči Luka. Evo ga. A onda Sonja. Ova zgrada je vlasništvo privatnog sveučilišta Columbia University, koji je ujedno jedan od najvećih kuće vlasnika u New Yorku. Ulaze u zgrade čuvaju ili stalni vratari, ili su vrata uvijek zaključana i otvara se samo najavljenim osobama. U New Yorku stanarine u principu ne smiju poskupljivati više od 5% godišnje. Mi sada plaćamo oko $1200 mjesečno plus struja, plin i telefon. Naša najstarija curica Marta ima posebni telefonski broj jer tinejdžeri u Americi provode jako puno vremena telefonirajući, ali zato ona sama plaća račun iz svog džeparca. Kad sam prije 13 godina, nakon nekoliko prijašnjih posjeta, odlučio ostati u New Yorku i početi učiti engleski jezik, napisao sam u to vrijeme u Zajedničaru, tjedniku Hrvatske bratske zajednice Amerike, jedan kratki članak o svojim prvim utiscima o New Yorku pod naslovom Ljubav na prvi pogled. I evo, nakon 13 godina ta ljubav još se nije istrošila, iako se je vremenom i iskustvom mijenjala, pa čak i na neki način produbljivala. Nažalost, sve ove godine nisam imao vremena bolje upoznati ovaj grad, radeći, podižući obitelj, učeći preko 10 raznih zanata i profesija, od kojih nijedna nije zapravo ona za koju sam se školovao u Zagrebu, tako da mi je ostalo vrlo malo vremena da zapravo upoznam ovaj grad. I na svu sreću ova serija emisija o New Yorku i o Americi pod nazivom American Shop je dobra prilika da bolje upoznam ovaj čudesni metropolis u kome živi preko 9,5 milijuna stanovnika i koji se sporazumijevaju na preko 138 raznih jezika. Grad New York leži na debeloj granitnoj ploči staroj 3 milijarde godina. New York ima 5 općina. 2 od njih se nalaze na vrhu dugog otoka, Long Island, koji ide paralelno sa američkom obalom, vidite, i ovo je, na vrhu tog otoka je Brooklyn, jedna općina New Yorka i druga općina je Queens. Sad da vam sve to pokažemo na malo većoj mapi koja izgleda ovako. Dakle, ovo je Brooklyn, ovo je Queens, treća općina je Staten Island, to je ovaj otok ovdje. Četvrti, najpoznatiji otok, najpoznatija općina u New Yorku je Manhattan. To je ovaj otok i jedina općina koja je zapravo na američkom kopnu je The Bronx. New York opslužuju 3 velika internacionalna aerodroma.
Prvi je John Kennedy, ovdje u Queensu, drugi je isto u Queensu LaGuardia i treći je sa druge strane rijeke Hudson u susjednoj državi New Jersey, Newark Airport, aerodrom Newark. U New Yorku živi preko 1 milijun ilegalnih doseljenika. Godišnje ga posjeti oko 17 milijuna turista. Dnevno proizvede preko 30.000 tona smeća, a godišnji prosjek ubojstava je oko 2000. Isto tako ima nekoliko zanimljivosti, recimo da u New Yorku živi više Iraca nego u Dublinu, više Italijana nego u Rimu, više Židova nego u Jeruzalemu, a i hrvatska zajednica nije tako mala. Otok Manhattan, koji je na neki način i simbol New Yorka, a mi ćemo se njime najviše baviti, opkoljen je sa 3 rijeke. Evo vidite, ovo je Manhattan. Prva rijeka je rijeka Hudson. Druga je istočna rijeka. I treća je rijeka Harlem, ova ovdje. Na rijeci Hudson samo jedan veliki most, George Washington Bridge. Malo niže dolje još su 2 velika tunela, tunel Lincoln i Holland tunel. Na istočnoj rijeci ima nekoliko mostova, od kojih je najpoznatiji bruklinški, Brooklyn Bridge. Još ima Manhattan, pa Williamsburg Bridge, Queensboro Bridge, što znači da povezuje Manhattan sa Queensom, i veliki Triborough Bridge koji povezuje 3 općine, Manhattan, Bronx i Queens. Na rijeci Harlem ima preko 10-ak mostova. Evo sada par riječi o povijesti New Yorka. Prvi Evropljanin koji je na neki način zabasao u ovaj njujorški zaljev bio je Talijan Giovanni de Verrazzano 1524. godine. Po njemu je čak ovaj most ovdje vidite nazvan Verrazzanov most koji povezuje Brooklyn sa Staten Islandom. Njegov brod je jaka struja odvukla od obale, tako da on nikad nije ni stupio na obalu. Inače u ovo vrijeme na čitavom području gdje se sada nalazi grad New York i država New York živjelo je 6 indijanskih plemena koji su se bavili lovom, ribolovom, uzgajali kukuruz, grah i duhan. 6. rujna 1609. godine, dakle skoro 100 godina poslije Verrazzana, jedan Englez, Henry Hudson, koji je bio zaposlen u nizozemskoj istočno-indijskoj kompaniji, uplovio je u ovaj donji zaljev, Lower Bay tu, isto kao i Verrazzano u potrazi za putem prema Orijentu, jer svi su oni tražili Indiju zapravo. On je tu uplovio i nastavio ovom rijekom koja je po njemu nazvana rijeka Hudson, sve duboko u državu New York do malog mjesta Albany koje je kasnije postalo glavni grad države New York. Naravno, on nije našao taj put prema Orijentu, ali je upoznao dosta prijateljskih indijanskih plemena i vidio da ima jako puno skupocjenih krzana za razmjenu i zato se on vratio u Nizozemsku i to sve ispričao šefovima svojim u svojoj kompaniji. Dobre vijesti o mogućnosti povoljne trgovine sa Indijancima bile su dovoljne da uvjere nizozemsku kompaniju, tako da su oni već 1614. godine poslali nekoliko trgovačkih brodova i uspostavili malu trgovačku postaju u samom kopnu države New York u mjestu Fort Nassau. Prvi doseljenici počeli su stizati od 1619. do 1624. godine. Bili su to Nizozemci, francuski govoreći Valonci i nešto crnih robova. Glavna postaja, kao što rekosmo, bila je gore na kopnu u Fort Nassau. Ali oko 8 obitelji s nešto stoke nastanilo se, kako priča kaže, ispod orahovih stabala na otočiću koji se danas zove Governor's Island.
evo ovdje, ili otok guvernera. 1625. godine veća grupa doseljenika nastanila se na samom dnu Manhattana u močvarnom dijelu ovdje i nazvala ovaj dio Novi Amsterdam. Godinu dana kasnije, 1626. godine, generalni direktor te spomenute nizozemske kompanije, gospodin Peter Minuit, napravio je onaj legendarni trgovački potez ili trampu, kad je od lokalnih Indijanaca za izvjesnu količinu svjetlucavih staklenih perli i drangulija raznih, vrijednih u to vrijeme 60 guldena, što je kasnije procijenjeno na 24 zapravo dolara, od Indijanaca kupio cijeli otok Manhattan. Kao što vidimo, od samog početka trgovina i mešetarenje bili su glavni pokretači života u gradu koga su nizozemski doseljenici nazvali po gradu iz koga su oni došli, po Amsterdamu, nazvali su ga Novi Amsterdam, gdje su u njemu napravili kanal kao u Amsterdamu, vjetrenjaču i pred svakom kućom nizozemsko stubište. Već nakon 20 godina, 1645. godine, u ovoj živahnoj trgovačkoj postaji živjelo je oko 500 građana koji su govorili čak 18 raznih jezika. Bilo je tu mornara, probisvijeta, trapera, vojnika i nešto oslobođenih robova. Dakle, grad je 40 godina bio pod nizozemskom upravom, ali 8. rujna 1664. godine Peter Stuyvesant, po kome su nazvane i cigarete, kao što znate, i mnogi objekti u New Yorku, koji je bio guverner grada u to vrijeme, morao je predati bez borbe grad nadmoćnim Englezima i u to vrijeme je kralj engleski Charles II poklonio čitavu koloniju svome bratu vojvodi od Yorka i tako je konačno ovo naselje dobilo današnje ime New York. Ime Manhattan nastalo je od indijanskog izraza Manahata, što bi značilo otok brežuljaka ili samo otok. Postoji doduše i jedna romantičnija priča o nazivu Manhattana, koju je jedan moravijski misionar ispričao, a njemu su navodno to kazali lokalni Indijanci. Kad je ono 1609. godine Henry Hudson uplovio u istoimenu rijeku Hudson, lokalni Indijanci kad su ga vidjeli mislili su da je to nadnaravno biće koje živi na plovećoj kući. Navodno da ih je on u to vrijeme počastio sa nekim žestokim pićem, vjerojatno sa viskijem, tako da su od njega cijeli dan i noć Indijanci bili veseli, sretni i zadovoljni i prozvali su otok Manhattanink ili otok posvemašnje opijenosti. I evo, iako zavijeno u legendu, ovo ime i danas dosta dobro pristaje Manhattanu. Otok Manhattan dugačak je 13 milja ili nešto oko 20 km, širok 1,5 ili 2,5 km. Ovaj dio Manhattana, koji je prvi nastajao ispod 14. ulice, mijenjao se kroz povijest puno puta, tako da nije planski građen, ali je grad 1811. godine zaposlio gospodina Johna Randalla da izmjeri sve ovo područje gore od 14. ulice prema sjeveru i da ga na neki način razdijeli, isparcelira ili išparta, kako bi se to reklo, na ulice i na avenije. Tako da je to uzelo nešto vremena gospodinu Randallu. On je imao i raznih avantura dok je to mjerio, tako da su ga nekoliko puta uhapsili zato jer je upadao u tuđi posjed. Kad je on završio svoj posao, onda je isplanirao 12 avenija koje idu okomito na otoku
i nešto preko 200 ulica koje idu horizontalno po otoku. Te ulice su bile zamišljene kao mjesta za stanovanje, mirna mjesta, rezidencijalna erija, što bi se ovdje reklo, a avenije su bile zamišljene kao živahne trgovačke arterije. Vidite, ovo je 5. čuvena avenija koja dijeli cijeli otok na istočni i zapadni dio Manhattana. A jedina avenija koja ne ide vertikalno, nego ide dijametralno po otoku je Broadway. Vidite, Broadway ide dijametralno i slijedi staru indijansku stazu prolazeći na Manhattanu kroz 17 raznih susjedstava ili neighborhooda. Evo sada ukratko nekoliko najvažnijih dijelova Manhattana. Na samom dnu je financijski centar sa čuvenim Wall Streetom i sa zgradama blizancima Svjetskog trgovačkog centra. Na ulici Canal, na Canal Streetu je Chinatown ili kineska četvrt, ovdje je i Little Italy, mala Italija, ovo je Greenwich Village i ovdje je Midtown ili vertikalni grad zajedno sa poznatim teatarskim centrom. Sa desne strane uz Central Park je Upper East Side, jedno od najbogatijih dijelova Manhattana. Sa druge strane zapadne je Upper West Side, odavde počinje Harlem. Ovdje je mali dio Morningside Heights, a moja ulica se nalazi ovdje, 111. između Broadwaya i Amsterdama. Evo, mi se sada nalazimo ovdje. U 3 popodne autobus dovozi djecu iz škole koja počinje u 8:30 ujutro sa 84. ulice ovdje na 113. ulicu i Broadway. Budući da djeca uvijek moraju biti pod nadzorom, ja ih odavde vodim u obližnju katedralu St. John the Divine, gdje je za njih u podrumskim prostorijama organiziran plaćeni popodnevni boravak i aktivnosti do 6 sati uveče. Ovdje djeca uče razne igre i sportove, crtaju, modeliraju ili pripremaju kazališne ili plesne priredbe. Posebna pažnja posvećuje se rasnoj i etničkoj toleranciji. Djecu treba pokupiti na vrijeme, jer za svaku minutu zakašnjenja naplaćuje se $5. Kod kuće djeca najprije završe zadaće. Slijedi večera oko koje se prvi put okuplja čitava obitelj i onda za odrasle gledanje televizije. Tijekom tjedna djeci ne dozvoljavamo gledati televiziju, to mogu činiti u određeno vrijeme samo preko vikenda. Na našoj televizijskoj mreži možemo gledati oko 63 kanala, a ako želimo specijalizirane dodatne kanale, onda se plaća pristojba od oko $30 mjesečno. Skoro svaki kanal prekida program svakih 15 minuta da prikaže kratki blok reklama. Moj snimatelj Zvonko i ja iznajmili smo helikopter da vam pokažemo Manhattan iz zraka. Za 15 minuta leta $69 po osobi. Kip slobode izradio je francuski kipar Frédéric Auguste Bartholdi 1886. godine kao poklon francuske vlade Sjedinjenim Američkim Državama. Bartholdi je lice kipa modelirao po svojoj majci. Pravo ime ovog spomenika je Sloboda obasjava svijet.
Pogledajte sada grad u kome ima 865.000 zgrada, u kome se dnevno vozi podzemnom željeznicom preko 3,5 miliona putnika, u kome su 40% stanovništva doseljenici. Ovo je niži dio grada. Skoro bi rekli evropskog tipa. A sada se približavamo nebeskoj katedrali, to je Empire State Building. Sa druge strane vidi se država New Jersey. Ovo je Chrysler Building. Pogledajte samo kako je onaj gospodin Randall pravilno iscrtao ove ulice. On je to navodno radio po planu Pekinga iz 13. stoljeća. Evo, približava se i Central Park. U New Yorku i okolici registrirano je oko 15.000 raznih insekata, 260 vrsta riba, 52 gmizavca uključujući 14 vrsta zmija i guštera, 270 raznih ptica i mnoštvo sisavaca, dabrova, divljih mačaka i tvorova, oko 10 milijuna štakora, ali, vjerovali ili ne, najpoznatiji od svih tih životinjskih vrsta je sve prisutni, neuništivi, pjesmom opjevani njujorški žohar ili cockroach. Iako Njujorčani vole savijati svoja gnijezda na vrhu najviših nebodera, gdje neki imaju bazene, trim staze, vrtove, pa čak parkiraju i svoje automobile, oni svi provedu nenormalno mnogo vremena u podzemlju. Samo u liftovima prosječni Njujorčanin provede u godini punih tjedan dana. Ovo je New York iz zračne perspektive. A sad zamislite drugi New York, onaj ispod zemlje. 56 km vodotunela, 180 km tunela za podzemnu željeznicu, 80 km parnih cijevi, 100.000 km električnih kabela, 10.000 km kanalizacijskih cijevi, preko 30 milijuna kilometara telefonskih žica. Nijedan grad na svijetu nema takvu podzemnu džunglu. Dok se spuštamo, pogledajte nosač aviona Intrepid koji je pretvoren u pomorsko-zračni muzej. Živi i zdravi na majčici zemlji. Tijekom sljedećih emisija pokazat ćemo vam što se dešava na najvećem hrvatskom godišnjem pikniku na hrvatskoj zemlji u New Jerseyu. Bićemo na proslavi 19. obljetnice jednog našeg restorana na Lexington aveniji. Vidjet ćemo završnu priredbu Hrvatske škole u Astoriji. Bićemo gosti na svadbi obitelji Mužinić na Long Islandu i tugovat ćemo s tisućama drugih na komemoraciji za Dražena Petrovića u Hrvatskoj crkvi na Manhattanu.
U sljedećim emisijama prošetat ćemo jedne nedelje Central Parkom, iznajmiti kočiju i povesti se do polja jagoda posvećenih Johnu Lennonu, pogledati na 5. aveniji godišnju židovsku paradu Pozdrav Izraelu. Oplovit ćemo cijeli Manhattan turističkim brodom Circle Line. Zaći ćemo upoznati restoran Planet Hollywood, čiji su vlasnici Sylvester Stallone i Arnold Schwarzenegger, i tamo zateći Chuck Norrisa kako promovira svoj najnoviji film. Navratit ćemo u kult mjesto Hard Rock Cafe na 57. ulici. Provesti cijelo popodne na Times Square-u. Vidjet ćemo kako živi poznata boemska četvrt Greenwich Village, ujutro i predveče. Pokazati što se prodaje na Canal Streetu u kineskoj četvrti po danu i kako se sječe kineska patka u jednom od najboljih kineskih restorana noću. Zadržat ćemo se u zgradama blizancima Svjetskog trgovačkog centra u financijskoj četvrti. Prošetat ćemo kampusom Univerziteta Kolumbija, biti prisutni na maturalnoj svečanosti u Lincoln centru, povesti se žičarom do otočića Roosevelt na istočnoj rijeci i u Madison Square Gardenu sa Jack Nicholsonom, Dustinom Hoffmanom, Michaelom Douglasom i 20.000 drugih pogledati košarkašku utakmicu između Knicksa i Bullsa. Opustite se, uživajte u New Yorku. Neka vas ne iznenadi šarenilo boja kože, jezika, običaja i postupaka. New York ima mjesto za svakoga. I zato volite New York, a on će vas za par godina učiniti građaninom svijeta. Dok u drugim gradovima ljudima treba cijeli život da se prilagode. Pridošlice postanu Njujorčani skoro od prvog dana. Znam da se mnogi neće sa mnom složiti, ali ja volim New York.